дуруд бинандагони азиз, нашри нахустини барномаи мулоҳизаи донишҷӯ аст манзури шумо. имрӯз ман шаҳзода ашуралиева, рустамзода латифабону ва дилноза ҳукуматуллоева манзур ва меҳмони ақидаҳои шумоем. гиромидошт ва зинда нигоҳ доштани хотираи таърихӣ ва корномаи фарзандони миллати тоҷик ин аст, ки таърихи пурифтихор ва мероси пурбори илмӣ, адабӣ ва фарҳангиву тамаддунии миллатро бояд ҳимоя кард ва онро ҳифз намуд. тақдими шоҳномаи безаволи фирдавсӣ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар як оилаи тоҷикистонӣ нишонаи ифтихор ва хидмати беназирест дар тӯли қарнҳо, ки барои ҳимоя ва ҳифзи хотираи таърихии миллат ва халқи соҳибтамаддуни мост. хуб мехостем вобаста ба моҳият ва тақдими ин иқдоми пешвои муаззами миллат, ки китоби шоҳномаро ба ҳар як тоҷикистони ройгон дастрас менамоянд, фикрҳои худро гуфта бошед. хуб, агар ки ба таърих назар афканем, то ба мо маълум мешавад, ки пас аз истилои араб дар таърихнигориҳои мо, яъне таърихномаҳои мо як қатор навгониҳо ҷорӣ шуд ва ин дар раванде буд, ки яъне масалан дар таърихи Табарӣ дар он ҷо дар бораи аз Каю Марс сар карда то ба охирин шоҳи Сосонӣ, яъне Яздигурди сеюм маълумотҳо оварда шудаанд, ки инҳо яъне чӣ гуна шакли давлатдорӣ доранд, чӣ гуна расму оин доранд, дар бораи забон ва ҳамаи яъне фаъолияти онҳо гуфта шудааст. Вале баъд аз ҳамин, яъне баъд аз якчанд аср дар таърихнигораҳо яъне ҳамон навгонӣ ҷудо оварда шуд, ки дигар дар бораи ориёиҳо ҳарфе дигар намеомад, дигар ягон маълумот оварда намешуд. Масалан, як аз мисолҳои равшан ин таърихномаи Равзатусафо мебошад, ки дар он ҷо дар бораи масалан тамоми сулола ва империяҳои қадим, дар бораи насл ва миллатҳои қадима оварда шудааст мисолҳо, яъне дар бораи онҳо яъне мушаххас карда шудааст, ки онҳо чӣ гуна зиндагӣ доштанд, вале дар бораи миллати ориёиҳо, яъне дар бораи давлати ориёиҳо ягон сухане гуфта нашудааст. ва аз ҳамин лиҳоз аст, ки мо чӣ тавре ки огоҳ ҳастем, дар шоҳнома як ҷанбаи асосии онҳо, яъне як ҷанбае дорад, ин ҷанбаи таърихӣ дорад, ки дар бораи ориёиҳо дар он ҷо гуфта шудааст. ва ин иқдоми пешгирифтаи пешвои миллат яке аз иқдомҳои наҷибе мебошад, ки яъне дар қатори иқдоми китоби тоҷикон ин барои нигоҳ доштани, яъне ҳифз кардани асолати миллии мо ва баланд бардоштани ҳувияти хештаншиносии мо, яъне як такони ҷиддие мебахшад ва ба мо яъне мефаҳмонад, ки моро яъне ба асли хеш бармегардонад ва ба бедории миллат як ҷанбаи муҳим мегардад. Дар замоне ки манфиатҳои миллӣ ва арзишҳои миллӣ дар як рукни яъне ҷаҳонишавӣ қарор доранд ва ҳамаи мо яъне бояд, ки дар бораи худ маълумот дошта бошем, дар бораи пайдоиши худ, дар бораи қаҳрамониҳои худ, дар бораи таърихи худ як заминаи мустаҳкам дошта бошем, ки то тавонем ба ҷаҳониён яъне худамонро муаррифӣ созем. аз ҳамин лиҳоз доир ба иқдоми пешгирифта мо ҷавонон мефахрем, ки яъне бо чунин пешво мо метавонем, ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ як саҳми созгор дошта бошем ва тавонем, ки худамонро ҳамчун як насли қадима, яъне як миллати бо дорои фарҳангу арзишҳои миллӣ ва арзишҳои қадима тавонем, ки муаррифӣ созем. ташаккур. шоҳнома барои миллати тоҷик, барои оянда ва имрӯзи таърихи тоҷикон уфуқнамост. агар чунин гуфтан мумкин бошад, пас ҳазорон сол дар ин сарзамин вазиру шоҳу кабире ҳукмронӣ карданд, ки натавонистанд ин мероси гаронбаҳоро ҳифз намоянд ва имрӯз пешвои муаззами миллат тавонист пас аз ҳазорон шоҳу вазиру
ҳокиме ки дар ин сарзамин ҳукмронӣ карданд қимату манзалати шоҳномаро боло бардорад ва ин неъматест бузург. хуб, мехостем вобаста ба аҳамият ва шинохти имрӯзи шоҳнома ақидаҳои худро гуфта бошад, яъне он насли наве ки имрӯз шоҳномаро мутолиа мекунанд барои худ чӣ бардоштҳое хоҳанд гирифт? خب حاضر درباره جنبه تاریخی شاهنامه سخن گفتیم و در این راستا میخواستم گویم که قهرمان نامه ما شاهنامه جنبه معرفتی خیلی زیاد دارد و یکی از آنها را میتوان اندر ستایش زن مادر آریایی عنوان داد، چون قهرمانان شاهنامه نه تنها پهلوانان بلکه مادران اجدادی ما و شماست و آن یک نگاشته است پر از شهامت زن مادر و مادر فریدون و یا کیخسرو نشانه عالی زن آریایی است که به تیزی و تندی های زمانه نگاه نکرده فرزند خود را از دشمن امین نگاه داشتند و برای حفظ میهن خویش رهسپاری کردند. رزم ضحاک با فریدون و یا کیخسرو با افراسیاب تا حال ماهیت خود را در جامعه ما از دست ندادند، چون نمونه عالی قهرمانان وطن دوست می باشند و چون تاریخ گواه است هر یک رادمردی که در آن نام خود را ثبت کرده است زاده مادر جسور و تواناست که محض مادر قدرت دارد مهر وطن را در دل فرزند کاشد و هر یک بانوی را امروز می باید که از چنین قهرمانی های پهلوانان اجدادی ما بخبر باشند و چنین فرزندان جسور و توانا و وطن دوست را تربیت نمایند و وظیفه هر یک مادر است آموختن زبان، فرهنگ، تاریخ ملت خویش به نسلش و شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی باشد آثار گرانبهای فرهنگی است که در طول عصرها چون نامه خلق در کنار عشق و اخلاص باقی مانده است و استفاده کردن از این ثروت گرانبهای تاریخی وظیفه هر یکی ما و شماست. تشکر. اصلا شاهنامه سرودی وطنسرایی است، خویشتنشناسی است و قهرمانی و میهندوستی است. اصلا تقدیم شاهنامه بیزوال فردوسی از جانب پیشوای ملت نه تنها شناخت تاریخ خویش، نه تنها آنه که از مادران آریایی خود عبرت گیریم و فرزندان چون رستم و سهراب را به وایه رسانیم و باز اگر به شاهنامه را خوانیم و یا به آن نظر افکنیم، فردوسی زمان امروزه ما رو بسیار خوب انعکاس کرده است، یعنی به شکل روایت آن را آورده است. یعنی معلوم می شود که فردوسی دوربین بوده است و می دانسته است که پس از 1000 سال باز از نو این چیز رخ می دهد. وابسته به این چی اندیشه دارید؟ شاهنامه را مطالعه نکرده باشیم هم از کتاب های درسی ادبیات تاجیک با خبر هستیم وابسته به حکایه ضحاک که این پادشاه ظالمی بود که در آن زمان برای یعنی در کتف وی مارها بودند و برای سیر کردن آنها خوراک آنها یعنی مغز سری جوانان بود و این حکایه تا حال ماهیت خود را در جامعه ما از دست نداده است، چون میبینیم که در جنگ های اطلاعاتی تا حال یعنی رهبران این جنگ ها از محض جوانان استفاده میبرند. یعنی به این مثال آورده میتوانیم مغزشویی جوانان را که برای ضرر رساندن به خلق ملت یا دیگرگون کردن عقیده همین ملتان محض از جوانان استفاده میبرند و آنها را مثال با آوردن هر گونه مثال و فکت های دروغ گوییم، یعنی آلوده هر گونه گروه و رویه های نادرست میکنند و میتوان گفت که هر یک حکایه‌ای که در شاهنامه درج یافته است چون مال آریایی است، یک چیزی به ما نزدیک است، گویم عزیز است، به همین خاطر به ما پیوندی ناگسستنی دارد که تا حال میتوان از آن برداشت کرد و برای درست زندگی کردن از آن استفاده برد. تشکر زیاد. خب میخواستم که در آخر یک بیت از حکیم ابوالقاسم فردوسی آرم
که چنین گفته است: بدین نامه بس عمرها بگذرد، بخواند هر آن کس که دارد خرد. پس بیاید که از همین نامه شاهانه یعنی استفاده بریم و یک نسل جوانی پرخرد را به جهانیان و عالمیان معرفی نماییم. تشکر زیاد. افکار وطن دوستانه فردوسی را میتوان چون معرف کننده اندیشه های سازنده نام برد و بی‌شبهه پیشوای معظم ملت نیز طرفدار و پشتیبان از اندیشه های سازنده است. تقدیم شاهنامه بی‌زوال فردوسی نیز گفته های این بالاست و تقدیم شاهنامه بی‌زوال فردوسی نیز نشانه از این گفته هاست. رسد شاهنامه به هر خاندان، زیهی با خیرت خسروی خسروان. تشکر زیاد که در این برنامه اشتراک نمودید و فکر و ملاحظه های خود را بیان نمودید. اکنون نسل امروزه نیز می توانند رایگان این کتاب را دسترس نمایند و خوانند و اندیشه های سازنده را در خود بسازند.